Ayan, kiniyang lelenaning New Point. Ayan o. Tara na. Tara lang tayo ang gagat ang dulo. Pimalan. Ay, naka-sensor po. Bakit? Ayan. Kakay. Kanganan eh. Ayan. Kaya tatanong namin kahit ano. Ayan o. Man. Sibuyas no, mamang fresh na sibuyas. Tiramisu. Noorin tang biryani kini. Ito. Chicken biryani. Gaya katang dulo soy. Ang Lele McDonald's. Ayan o. Hotdog. Buy one take one. Chicken biryani. Chicken biryani. Kita guys sinalinan din. Chicken biryani at ayan, pang kayo. Prutas-prutas. Makanya na kabisa. Ha? Ini pa. Ayan o. Hatiin mo naman kay Kenny. Cake. Takoyaki. Oh, ayun, lechon no. Naman again. Samgyup. At yan. Siyempre, no, tama. Kita McDonald's. Kinitan neto. Ay, guys. Jaywalk. Let's do the jaywalk. Jaywalk. Ken. Uy, ito. Kailangan talalam ne. O yan, so yun. Buri nga buhok. Nepo Mart. Ayan. Bala mo every weekend niya yata ini ako sure. Siguro every weekend niya mo. Ay tasoy chutake ning guy Nepo Mart. Maglawe lang metal banda kano. Ayun Deftones. Yun. Yes, sir. Yun. Yun no. Ano man silver clear. Hindi man balo. Hindi pa balo. Nakaya tayo silver? Nirvana, basic yan, Bal. Yung mahirap sa print. Disturb yan, no? Corn. Gusto ko corn. Magkano ganda? 70. Bawas. 750. Pink Floyd. Saan tama? Tunggalan mo nila, sige. Ito na lagi niya. Wait ka. Naniyawari kayo din. Kasya mo yan, kuya? Len metela. Mas makain na yun. Kalupa na. Ay, niyo. Last 9 large po yan. Last price niya. Linkin Park, Offspring. Kasya mo dadating. Kasi sa akin to. Ayan yung listahan, no? Gusto mo to? Kasya mo? Sukat niyo po. Large po yan. Morbid Angel, meron. Kaya lang, di nyo na alam yan. Ganun. 6 Feet Under, meron din. Oasis, Nirvana. Oasis. Rage Against. Linkin Park, Madonna. Metallica. Megadeth. Mad Vein, ha? Mad Vein. Ano bang gusto mo, Philip? Slipknot. Oh. Yung wag masyadong ano. Antichrist. Demon. Ay, may pentagram eh. Yung kamatang kong pastor. Hindi ka makakasalita sa school. Sir, kunin niyo po ba? Oh, yan. Yung ano kukunin lang yun. Deftones. Ito, may ganyan na si Dada eh. Ano yun? Shake. Ang tawag sa Shake. Yan. Okay lang nga. Still remember? Yan na. Hindi pwede sa Age. Hindi mo masusuot. Ayun, ano lang yata yan. No? Check mo muna yan. Ayan. Check mo yan. Maano tayo. Wala ka bang ibang gusto, anak? Sabi nila Antichrist ka. Hindi, wala naman sa ano yan. Klase gusto. Wala naman sa suot yan.
Cannot kill what you did not. Alam ko yan sa ano, sa duality. Ang duality. Cannot kill what you did not. Actually, okay na to. Yan, maganda yan. Pwedeng pangiramin yan. Lagay niyang anti-gas lang. Nano, alali yan. Parang infinity yung... Hindi naman siya masyadong Pentagram. Pentagram. Wala yan, okay lang yan. Yung antichrist kasi baliktad na cross. Oo.